السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرماتهم أكم تنمودته قرماتهم أكم تنمودته بيتي قدته ماتين هي تكاته كان يجون مني بريدا بيتي قدتشو وانا أداتي لكن نمني خيسة جرمو هي يانسا عملسا يسا جرى حالالو مني آخر ما هدوماتي اوغيز يوتين دكتوروني هدوماتي لكمني دران جل هدوماتي فيان دبم تيجو خانا يوت وان دونيني مني تنو ما يمترمني ويتنا قفاري قبيني قدته لكن راهان دبم تي قابا درو وانو ممتي كاتا قو خيسة تا انمني أبو تنو ما خيسة نهاديس الحمد لله جي عرب لينا لكاوا فرساتي والقبان قبون بيزين توري ماري دجا nama isaa kan du'e boodarra dhagiya kafayyaan qabne osoo takkaan gaafanne kana yoo qaroominaati ji'a geenye ammoo ollaa keenyaa fi nama keenya wallaalle yeroo akkam keessa jirra dhiiroo yeroo akkam keessa jirra sa'aan gosa gosatti ta doolaara miliyoona takkaallee dhufte sa'aan gosa gosatti heddummaa yeroon dhabamte immoo sa'aan baay'attee yeroon wajjiniin dhabamte maalumaan nu mudate zabana dur fi beytin min turaab qalbun min dhahab arrammoo fi beytin min dhahab qalbun min turaab manni biyyeedha zabana dur qalbiin namaa dahaba arrammoo manni dahaba qalbiin horafa sana lubbuun namaa qalbiin namaa sanii gadi jechuu maali maaltu nu mudate guddinni kanaa miti saniif hordoftoota namni wal beektu nama hedduu namni si hordofu saayibban kan kee jaalalle warri si jaalanna fakkaatu laayikiin waannin hedduu laakiin ammoo kakeeysaa lubbuu walii kannitaniin kakeeysaa wal toohattaniin kakeeysaa maalirra oolte maalirra jirta jettanii wal gaafattaniin ni xiqqaata zabana durgaa teknoloojiin jirtumi nama lamaa fi sadii nama waa xiqqoo takkaan wal beekta namni amma wal beektuun san ammoo du'a teeysanii fi jiruu teeysan gammachuu keessanii fi gadda keessan wal quba qabdaniin amma immoo qaarraa hunda ardii hundarra kasibee faca'ee jira laakiin ammoo irra olii wanni inni sii godhu yoo nabita rabbii si dhufte innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun suuraa tante ta guyyaa tokko jikaatan faa yoo nifi qabaate ka allah sunfaa keessa barbaadee innaa lillaahi guyyaas obboleessa keenya obboleessa hangas obbolummaan saayibummaan saniif mee rabbi nu haa deebisu if duuba haa deebinu haalaallu bakkattoon jajjabaachuudha nu feesifti artifishaal yookiin ashaangullitti waan fakkeeysan kana qofa ta'uu hin qabdu ililli uumamaatii fi ililli gurguran kaatan magaalaadhaa san dubbiin akkasuma adda ta'uti yeroodha akkana laaltu ililli san ililluma fakkaatti guma qabdu isiin laastika malee yeroo laaltu taan irraa hun bareedinii irra qulqulluu taate ililli namtolchee san rabbi nun godhini ililli dhugaadhaa orjinaala san rabbi nu haa godhu jireenya keenyaas akkasii nu haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.